Twongeye kubasuhuza inshuti bakunze mukomeje gukurikirana ibiganiro ku channel ya Mwizerwa Benjamin, dushimira wowe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe, tugushishikariza kudutera inkunga. Gukora subscribe ni ukudutera inkunga ikomeye. Hari akantu nshaka kugira ngo twige, aka kantu mbonye ari ingenzi kuri buri umwe wese, kandi kukiga ni ukwicara ukabiha umwanya, kuko nsanze ari ikibazo kuri telefone. Muri iyi telefone rero yanjye nari mfite, nasanze hajemo systeme ya Volt. Systeme ya Volt rero iyo igiyemo ugahamagara umuntu, niba muri kuvugana ntabwo wumva ibyo ari kuvuga. Iyi systeme yashyizwe muri telefone kugira ngo network zize ziba nyinshi, ikora ku bintu bya internet ndetse na calling, network zibe nyinshi. Iyo uri guhamagara rero umuntu aguhamagaye uri kuvugana nawe, bitewe n'umuvuduko iba ifite ya systeme, ntabwo mubasha kumva, wumva ibintu biri gusimbagurika, ntabwo, kuko ijwi riba riri kugenda ku muvuduko udasanzwe. Rero igihe wahuye n'icyo kibazo utari kumvikana no guhamagaye, niyo systeme ya Volt iba yagiye muri telefone yawe. Nanjye ibintu byambayeho, nkaba ndi kugira ngo nkwereke uburyo iriya Volt wayikura muri telefone yawe. Dore witegereje muri telefone yanjye, ahangaha ku ma network hejuru harimo Volt, na systeme ya Volt niyo tugiye gukuramo. Saba kugira ngo wicare ubihe umwanya, kugira ngo nawe nubisanga muri telefone yawe uzabikuremo. Turaja muri setting kugira ngo tubikuremo step by step. Turaja muri setting twemeze. None tugera muri setting, ikintu turakora turemeza kuri network and internet, tuhemeze. None niturangiza turaza twemeze kuri internet. Yego, tuhemeze. Niturangiza kuri internet, ikintu turakora turaza twemeze kuri network preference, tuhemeze. Niturangiza kuri network preference, turaza twemeze kuri notify for public network. Yego, niturangiza dusubire inyuma nk'ibisanzwe, yego, twongere tugere hahandi muri setting twahereye bwa mbere, twemeze ahantu kuri sim. Urabona kuri sim mfitemo Airtel Rwanda, nemeze. Nindangiza kwemeza, turazamura dushaka ahantu handitse Volt. Nidusanga ifunguye Volt, urabona nahageze. Ikintu tugiye gukora ahangaha, Volt yacu tugiye kuyigira off. Hano iri on, tugiye kuyigira off. Nyigize off. Urabona ko hahandi mu nguni hejuru yari ihari. Dore wigize off iri on hejuru kuri network, kuri ziriya mark zigaragaza network kihari cyangwa connection kihari, Volt urayibona. Kugira ngo uyikureho urayigira off. Ubu yabaye off. Iki kintu rero mberetse ni ingenzi, ni icy'agaciro. Nawe igihe telefone yawe izaba yagiyemo Volt, ni uku nguku mbikoze uzabikuramo. Nshimira wowe wahaye umwanya ukareba iyi video, uzabikore nawe, uzabikore niba byagiyemo. Nibyanga uzandike muri comment, kandi nibikunda uzakande like. Niwandika muri comment nzagufasha nta kibazo. Mukomeze kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha.